Whātalo whātu I ainga umor tātou e kālesia ma sani ai. Pēne I tū lau tātou o mai I tū lapa I o sa pati o le atua nei fo I vai aso. Ma o tātou a o le tātou le sono lona tolu nei o nei kuata. Lo tātou susua ina ia le ia le tuspa ia pe fa pe feo na tātou mamalama tātou I loa o na su la fionga le atua. Mai au le ia whengaila ma tātou le sona e whamanatu le sona tātou whengai neva yas. La tātou whais tātou talo. O mātou mai langi mātou twaftai lo o fio. O mātou lia mai lo sapati pa ia le atua mātou tapa ia tua ia te oe. Whaftai Jesu Kiriso lo mātou li whaola mo le whaotanga. Whaftai le maftanga malua nganga pa ia. No whapeona whapeina I mātou le atua ma e whamania ia te mātou. Whaftai mo lo sapati, whaftai lo tuspa ia. I lo swafa Yesu. Amen. O le sona la ne kuata e. A le venga matatu le sona. Ile le sona leo lo whaonga o lo saunia maima e le sunga pe whao ia lupe tapua I mai Amerika Samoa I le Hope TV channel mai Amerika Samoa. O se le sona saunia le lei lava mo waiaso uma lava mo sapati uma. Ma o te tono lo tō whaonga ina mai o se mere lei te le whamadianga mo I tātou uma. Tātou whaonga ina le sona lea mai o lo wha peona whatamau inga ina ia tātou uma I la whionga lea tua mai e tātou e kālesia tele I Amerika Samoa e le songa ia I whaiwhao ia tapua I mana whaia onga. A le sona leo lo tam foi atua te minei ono o le lockdown mai fa mai. O nas fa popo e fa la tele le wingo le sona e fa popo atu le sona la lo saunia mai I Amerika Samoa so ya tapua I. O le sona non tolu la ne o nei kuata ma la utu le sona I vai aso nei. O le aseva inga Yesu ma sona fina ngalo e whātaua nga I le tuspa ia. Ia ma se tāofi fo ia a ona au so e whātaua nga I le tuspa ia la fionga le atua. O whautu ina la ia e tātua sua inga le māteam tau pe whā, lon whau pe whā. Ona talia, ona alwane ai lea ia Yesu o le whao soso ma wa wha pe mai. A whai o oe lea lo le atua ina whetale atuia ia liu a reto nei maa. Ona tali atua I leo Yesu o whape atu ua tūsia. E le na o mea ai o lai tangata. Awa fionga uma e tule I mai la fionga le atua. La fionga le atua. Le tuspa ia lea. E tātou te loa ua si tia mai Yesu ia le whenga atua I. E tali ia le whaso songa a satani. Mai la I le tuspa ia, mai la fionga le tua, mai le whenga tuai. Tātou I loa le tuspa ia Yesu, le whenga tuai ma le whenga fō. Ai le whatustusa ma tusi ia e tau tusi o apokrifa. Leo lo whaopopo e lo tu pope tono o le tuspa ia e whaonga ina e latou. Ia latou tapua inga ma latou a onga. E le isi tia la mai lava Yesu po ona so se mau lava tasi mai tusia apokrifa. Tusia na tusia ina ua umal whengenga tuai. I le vahar whengenga tuai ma whengenga fōna tusia I apokrifa ia mai sfuru lima tusia. Su fasu lima. Leo lo ua si mai a whaopopo mai lo tu katoliko I to tono tu spa ia. Ma whaonga ina I whapena sapota ini so a onga. A onga I le tusa ma tuspa ia nei. A lo o maua mai apokrifa ia. Tusi ia wha e leo ni tusi na o Sofia ina le angapa i le atua. Ana tusi whai wha fōlinga o ni tuspa ia. Tusi ia tangata. Mai na sia fie le kalesia na wha maupopo ina tusi ia vea tusi tuspa ia leo lo tātou o mai taimi nei.
la to tele italiana apocrypha ia le italiana fo Yesu le italiana apostolo la to tele I whaongaina la tasi la to onga ma la to whaabonga ma fuanga foi lana tele maua I whetalenga Yesu se si tanga lava mai apocrypha ia ma o nisi lawa onga a lotu pope sau mai tusia ia onga whaatau anga whaatanga mai lotu pope whaatanga ala mai le alo fatu no le tua ia Yesu Christo ai ala mai la inga luenga po sauninga whapitoa ale kalesia ia il baptisonga me pena ai ato fo ima ngaluenga le leia ngaluenga alofa e whaolaina oe ele ngata maliu Yesu ngaluenga alofa mena mai le tusi apokalifa le alo tono whaongaina le kalesia le ngata leo o lesia onga se o lo fase ina ile kalesia katoliko onga le whataunga pure katolio purgatory no whanga ia ngango tangata susai ma tusi apokalifa ia ngango tangata pe afioti e sauni e la tomu no le whavau leo ni a onga na mai tusi pa ia Yesu a onga mana mai tusi e whafolinga na tusi e le vahar whenga tuaima whenga fo apocrypha niso a onga lo pope foi mala onga le whatau ngai tatalo mo e wafioti na ia whamangalo la tua sala pe ono o ele olo e soifua me o le tatalo mo tau ainga me olo o maliliu ina I whamangalo la to I ona whaole ina ilo la to ile ole whavau a onga pelo napo a se ono watalia le kalisia katoliko ina ia te e ai I tuspa ia mau whapopo mai tono la fionga le tua e si e tonunga o e hola le anganga tangata pe aoti mai te tonu whapapau ma tusi apocrypha leo se onga mai tonu tuspa leo se uma to ema I se kalisia protestano ia onga na ia leo se onga mai tuspa ia mena tanta tu faitete ai ia onga ia lo ua a mata on hofi mai stono mo watalia ina e kalisia krisan ai ele tu sa mela fionga mena tawanta su ele la fionga le tua tatu mama lama le ai pe fa feona tatu iloina ia el finangalo le tua mai tu tono tu spaia ele mai fafo le mai nisi tu spaia le mai apocrypha le mai tu mamona le mai Quran le mai Upanishads le mai Vedas tu sinai le tu spaia le moni tu si fa folinga o tu si lo ia o sofiaina le anganga o satani ne ia whase e lo langi ma o whase ina le kalise katoliko le fua mata se atoe man o onga e kalise protestano la tutele ina niso onga na e hola le anganga tangata pe aoti a peta Yesu mo la so la tutele isi tia mai lava si tanga tasi mai tusi apocrypha Paule tusi na si tia mai Yesu mo la so na tusi e tutono fengi tuai mai tusi Pentatuka Mose mai Kenese so le vitiko numera toto nome so lavai e tusi la wa au perfetta so ti amalaki tuspa ia na tengo Yesu ala tato te vaianga ai ile tau tele ole fa vai o meta to ia ile authority na ilo ai ile upumoni o tato munumuri a Yesu tato tele whaonga ina istusi na le tuspa ia lava le fionga le tua feng tuai ma feng fo la tato wa aila ia I whaoso songa ina wa uman baptisi Yesu ona vei na fio ile le amtua ma ana pongia I aso e fast food ona watu ilo o satani ma whaoso se nai na ana pongia Yesu I aso fast food ana pongi Yesu aso fast food ina wa umana ana pongi ona sawailo satani e fa so ia Yesu ele matem tau pe fa le fa mo au tu alo fa peona o maia satani fa pe maia Yesu afa yo o ele alo le tua ina fe talai maia ina eli wa reto nema yo ona talia tu ele Yesu wasi maia Yesu le tusi to nome e talia I satani fa pe hati Yesu o tusia e na me ai o le tangata au afio umale tu e tu le mai
o afionga mai tu le mai le afionga le tua te maua lai le to na mam tau pe valu si tanga le ana si te mai Yesu na te mila ma si ti atu Yesu le afionga le tua ma tu to nome na ele to tali mai sa tane wo ia movlo le si fa so songa le mau le na mai Yesu si tanga le mau le to nome tau pe valu lona fa upo foi nei o lo iai fa upe mo so fa upe tolu o te faita wina o polo inga uma lava o te fai atua ia te oe i le aso nei i o to si ia faia ine o to wolai ma ia fato te le ina i o to ma i o to watu ma fai ma o to le nu o to ai ovo i o to tama ia e mana tua le ala uma lava na taita ina mai ai o i ovo lo tua ia tau sanga i fanga fule vau ina whaatinga ina oe matoftofu ina ai oe e ilo ai me o ilo loto pe te tau sisi ana polo inga pele ai. Ma fuanga na laina o mai me ia Israel vau matua ina uman whaola ina mai whaasao loto ina mai ai kupito me sa nof polo ngai whaasao loto mai na set free mai Yesu ona avele i le mongosinai ave i tu la fono seta pa ie e le atua le kalesia ma veia Israel manupa i o le atua ina ua uman whaolaina umana na sa loto mai i me sa nof polongai e whape na al whaolatanga o umana maliu Yesu e tongi ola tātom tātu whaamanganoina tātu angasala ia ona tātu ola lea e whaile whina ngalo le tua ma tausi ana pola inga whailon whina ngalo e tātou te olam tātu manu ai i le ola e whau au tātu whaatata le whio whaelua mai Yesu wha mai whau pe tolu tutorome tau pe walu whau pe tolu na ia whaatinga ina fo i oe tinga lea nala mai a Mose a Israelu ma whaala ina oe mana whanga ia te oile maanai o le mewa e le iloa na le iloa fo i utama ina ona wha iloa atu ia te oe e le na o me e ai o lai tangata a o me ume tu le mai le fonga iova i o lai tangata nea si tangata na foi nei na mai aile maule ane si atu Yesu mai le tostonomi tau pe valu o le tau singo polo inga le atua o feta lenga uma mai la fionga le atua e te o laima e manuia ina ua uman whaola ina oe e Yesu Kirisi no uman lave ina Israelu whasa aloto Israelu mai e kupito ona avele o polo inga ina i ola Israelu wa le o sa aloto mai me sana polongai uman whaola ina tatu Yesu leo tatu aulo ye tu la fono le tua tatu te loi finga le tua e tatu te olai ina uman ta fasa aloto tatu mai le sala fa mangale tatu Yesu la tatu vai alfa ele fa songa lona lua ale fili ya Yesu ne fa pe maiona ave ile e te apolo o Yesu le aipa ia ma o ave ile tumtumul malmalu iona fa pe atua ile o satani ya Yesu a fai o oele alo le tua ia e oso ia ila lo awa ua tusia ia le ua o si mai e satani ia le fionga le tua le tuspaia ina ia sapota ilana fatonunga le ia Yesu a fai o oele alo le tua ia e oso ilo wa ua tusia e polo ia tu ia ia na angelu ia to e la to te ave at o la to lima ina nei tu ia lo vai se mal salamo iwa sumartasi sa to te masani ai le wasi mai e satani ia Yesu ina ia sapota ila na fina wa ia Yesu malan fa tununga ia Yesu ni oso le lo salamo i sumartasi na fa pe mai ia nei ia e le o ia te o ese meleanga ele te te ani foi se mala lo fale i wa pola ia to ia na angelu ia to e tosi ato o la to yo wala uma la to te ave ato yo la to lima ina nei tu ia lo vai se ma e se lia leona ta no ma ta ni mala se lia leona mala asipi e so lia foi leona ta no ma ta ni mo si tanga na mai satani salamo mata ngofi e ta to te folo mai ele pui nga mala ve inga le tu yo na tangata o e la to te matau ia te ia ma la to mai ia te mo le whaatanga. Ai pe tai lai le tali a Yesu na tali a satani. Whape ati Yesu a satani. O feta le ati Yesu a satani o tusia fo. Au e te tofu i le ri ilo atua. Le wa tali Yesu
le lona si tanga so lona si tia mai o le maulea ia satani wa tali le tuspaia o mai si tia mai satani le tuspaia tali atu e suru tuspaia e tato te le nai foi ne poto satani tuspaia e poto foi e suru tuspaia o le se senga na le se senga o le poto satani tuspaia ma le poto Yesu tuspaia le to foi si mai le si mau ina ia talia le si a tato te le nai e le fa valete apolo e ata mai ala le se senga o le ata mai a satani tuspaia ma le si la fie Yesu tuspaia fetalenga Yesu le fine Samaria e vai eli pe to Yesu ele Ioana mta pe fa pe lua sumal tolu ma lua sumal fa ai o mai ona so o ne fo iai o e ta po fa maoni la to ta po i ta ma ile nganga ma fa maoni wa lo sa ile ta ma ye ta po fa pena ya te o le tua o le nganga la vai o e ta po ya te e ta tawan ta po ya tu ile nganga ma fa maoni o le fitalenga la Yesu ile fine Samaria el vaieli na mai o e ta poi ile tama e ta poi la to ile nganga ma fa mauni le fa li fa sa mo fa mauni al upumoni e ta poi ile nganga ma le upumoni o le tu o le nganga la vaia o e ta poi ya teia e ta poi ya tu ile nganga ma fa mauni ma le upumoni inga tato te vai ai e lua me te tapua i le tua e tapua i mai lua nganga le nganga fa le tua ia to le nganga pa io le tua e te tapua i le li e tapua e fa e tu sai ma le upumoni le tua e tu sai ma le fionga le tua e o fa tasi le tu spa ia le upumoni ma le nganga pa io le tua o le nganga le no sfia ina e na la tu sia tu spa ia e o fa tasi ia le finangalo le tua mai le ngapa ia tu sia ele tu spa ia le ta ua mai o le upumoni fitele Yesu fitele ngai su o ne le ala ma le upumoni ma le ola e o fata si so fuanga Yesu ma tu spa ia le upumoni o tu spa ia o Yesu fitele o io le upumoni o io le ala ma le upumoni ma le ola o wa o ia le tua so i fua ia na hala mai ele fionga le tua no sfi na ila ngapa ile tua ia ila to ina tu tangata pa ia la to tu sia tu spa ia le fa ma mo ta to te le pumoni ia ta pa ile tua ile nganga e te ta pa ile tua tu sai male pumoni ele na le leo le nganga ta pa ia ai le le nganga me e lo le me fina ile tua ta pa ia ile tua fa mai le tua sapati sfitu tapua ile tu la sapati ale famela fionga le tu la sapati sfitu alu tapua ile sia solva yaso ile tu sama la fionga le tu sama le pumoni atonu pe sa le ile nganga le nganga tapua ile so le yaso ile tu sama le pumoni ta o lu me ia o lu lo tapua tu sai ma la fionga le tu ile nganga fa le tu ale na le lotu ile nganga le fita po ile tu ai se la mena fai e tonga ta po ile tu la sfito wa famela fionga le tu la fona o aso no tenga lua i ala sfito sa patile io volo tua o la sfito sa patile io volo tua e ta po ile tua e sa patia so fito al vaias ai lo se sia sol vaiaso le ta to te fai te ai ma fuanga na lenga tali Yesu i a satan e roile se senga le nganga satani ma le nganga se uila man la sitia mai tu spa ia moni tu spa in sitia mai satani moni tu spa in sitia ai se nganga ia so io tatu fai te ai na ia awani o tatu se tu sai male upumoni tai o le nganga pa io le tua ina ia lo le upumoni ma Yesu la fionga o le upumoni le ia e tatu te fafte ile tua miso o nga tele lava o nga wasui tono tatu e kalise kristiano tatu fai te tai ya wai ele talia ele tua
ia ini au tapua inga ile tusa mo na finangalo foi nei fa palpale le atua ai le tali le atua ni me pelo tatou te loa o mea na le tatou tusuei nei tatou aonga nei ia le upumoni la le upumoni o le fsili na fsili ia foi nei ia Pilato ia Yesu ina ua whamsina le aso na whamsina Yesu ma whaasata wei nai leo tatou te ilo le leilava ia le whaitalai ngā Yesu foi nei o lana fionga o le upumoni lea la tatou suasua la i le winga o le upumoni o le la tatou wa ile Yohana mtau pe sumalvalu foi pe tolu sumalvalu le no fai mai ai le mau on fai mai ai le o Pilato ia Yesu o le na foi te se tupu ea oe watali atu Yesu o le lava o le tupu mele ne na o whanau mai ai o le mea foi le ne na o sawai i le laulangi ina i o mori mau i le upumoni o i lato umalama o i le upumoni e whaalonga mai i lato i lo leo foi mai Pilato ia teia po le ale upumoni foi mai lea o foi mai lea upu ona toi halua ile o ia i fafo ia iutaia o foi ati ate i lato o te le iloa se me sala i le ne tangata leo fsilia ia Pilato ia e supo la upumoni a liliu mai lona tua ia Yesu maluatu i tangata iutaia o e sala tu molia Yesu foi atu te le ilopo la sala la fasala i nei tangata a taluai o tautu me masani o tau ia la talatu po ito te mana oi po parapa po Yesu au te le ilopo la me la fasala i nei tangata fa mai tangata fasatoro ia Yesu ian fa atu i le Pilato Yesu ni fasatoro ai tatala ia parapa ia tatou te lo inai ia lea ia Yesu o ia le upumoni mai e o lava i le whamsinonga la lava e mori mau Yesu i le upumoni me le lava me Yesu no o sau laulangi nei ine i o mori mau le upumoni i o lava loti e mori mau a Yesu le moni o le atua mono finangalo le moni o le lofa fa le atua i o loti e lofo le atua me le mauta atumasa le Rome tau pe valu e leise tasi me fa te se nai tatou mai le lofo le tua o lava le oti pupuanga o mea umalava leima se mea po le langi po laulangi po lalo mea umalava leise mea na te fa te se ne tatou mai le lofo le tua o lava le oti no iai le mori mau Yesu i le moni ma whamaoni o le whina ngalo lofo le tua tangata ni o ina mailo nā tali e tua tasi ina ia le whano se tasi e whātutu e te a ia maua le o le whāwau mena nā whio ma Yesu ina i maliu e tongi ola i tātou ia tātou wa i le nā tūron me o le upumoni o lale nā tūron le upumoni o le wingo le upumoni it's exclusive tūla wa ia e tu to tasi la le upumoni e le mana o mia le upumoni se support mai se sia mea tu matire tele la le upumoni la vai sa la vai te muma e so se mea iai i le amal po e sa la is an absolute ne tato tal noa i absolutes foi ne o le finangalo le tua e tu mau e whawawau e le suia se tasi e o lawa ia Yesu na te le suia se absolute le tua ma i tono tu spaia a walanga me e tu mau e whawawau o le upumoni la te le Yesu o le ala ma le upumoni ma le ola ingon fetelenga Yesu o Yesu e exclusive i le ise si ala i le langi na o Yesu e le ise si upumoni na o Yesu le upumoni e le ise si ola na o Yesu e mawai le ola na o Yesu lava o le winga na le upu truth is exclusive o le upumoni o le tuspaia exclusive e se le ise si tuspaia e tau si tuspaia o isi tuspaia mo tusi tusi fa folinga tusi o Sofia le nganga o te Apollo ine e fa se e laulangi le o se upumoni o iai o le ngol upumoni e sa o te nguma e la tato wa ianga iai i le winga le
so se mea lava ele mana mia se sapole mana mia se me ina ia peka pai ele upumoni le mana mia Yesu se si ini so sani ate ina ia tautala Yesu lu pumoni pe soifua i la fionga le tua e tu mawai so pe oti Yesu pe fa sato ini Yesu o Yesu o le upumoni la vaia mai toiola toi soifua mai Yesu o wa ele mafai ele oti mal tunga mau ona ia la tu tau fia le upumoni ma le ola ma Yesu Kiriso lana maliu manu malo maliu ami o tonu Yesu ma ele mafai ele oti ona ia tau fia ele tangata ami o tonu ele isang sala ile tunga mau Nio tatu wa ila ile the definition of truth is exclusive le mana mia le upumoni ia se mea lava e pipi i mai so sani ateia tu tasi lava le upumoni ia e whaavau these are absolutes tu la fono le tu mau e whaavau these are absolutes le mawhai e sisi ona whaaleanga ina tu la fono le these are absolutes forever o lava ia Yesu na te le whaaleanga ina tu la fono le mawhai Yesu ona whaaleanga ina se mea finangalo ilon ta mai absolute sil finangalo le tua o whaavai o soifuanga na whaia le tua e soifuai ia tangata ne ia whaia so o Yesu la fitala Yesu o le ala ma le upumoni ma le ola o le ala e tasi ale ala na Yesu le ala pe on tatu mamna mai ai ele ai lava sesi te le mawhaina e alu ia ala ina ia e mawaile langi e te le mawhaina a veo tatori a pura inga ia e whaamanga le wanga sala tongi ola wanga sala e pura e lai sesi na ia tongi orina nga sala ilona maliu no Yeshua so Jesus is exclusive by definition is unique e lai sesi pe Yesu fitalela Yesu ani le hala ma le upumoni ma le ola because le anga leise se eluai ia soifuanga Yesu na o ia lava na o ia le ala le langi na o ia le upumoni ale atua na o ia foi ma wai le ola e whavavau e tato te vaila iai e ta peol me tate masani ai a square a square is a square a circle is a square is a circle leise meta o le round square soifuanga ne tate iai is an absolute truth it's an absolute norm circle is a circle a square is a square e fa penale ia Yesu o Yesu tasi ava faola e lai lava se sina fa yel nga venga len fa Yesu na Yesu lava that's why Jesus is exclusive he's unique e fa pitoa lava ia Yesu il soifuanga to le langi malalangi pe yeni si claim ola to watua e lai se sina ia fa yel melen fa Yesu Kristo e tato te maila ia ile pe ona tatu fatu sama tuspa ia mamona o le Yesu le tau mai tuspa ia mamona o le tangata ua amiotonu ia na vele matua wa le mena le o la vele tu tama tatu fa mamona o le tangata na o mai le so fo le spanet ia na vele matua ma o le tu tama na so au Yesu foi la ia o le tangata ia na vele ma tatu faola ia la wile langi wa ve matua so au le tangata na soi folo langi nei ile o se atua na fio mai langi ine i maliu tongi ola tatu anga salo le se sanga na Yesu tu se mamon ma Yesu tu spa ia lea le Yesu tu spa ia lea o le atua na fio mai langi e liu tangata ine ia tongi ola ma maliu e fa mangalo tatu anga sala tatu mo le ola fa ba le se sanga na Yesu lot mamon ma Yesu o tu spa ia Yesu la ba ia ia ala ele lotu muslim ele imaliu ia ala tongiola se fa mangalo nga sala muslim paula val me fa mei ala
o lo stai ia ona totongi le ala o ia lo stai ia te ia i le o le whaavau o totongi le o le whaavau ai le o se mea alofa le atua pe o le maliu Iesu o le mea alofa le atua mo le tangata ngasala o ai le mawhai e sisi lavani a whaamangani tangata na o le atua na o le atua e whaamangani ngasala o le ngasala o le tatu so lia le o le whingalo le atua na o le atua fo ila na te whaamangani tatu ngasala e le mawhai e stangata be Iesu o tusi mamona o le tangata o maliu whaamangalo tatu ngasala i le mawhai e Iesu tangata la langi nei na o Iesu a fio mai le langi liu tangata ina ia na o le atua wa o le atua tatu te ngasala o le atua ma foi tatu ngasala le o tatu fio te ai ina o tatu ese mai le atua ale no to e fio mai la o tatu li faola lo tatu li 4 le ne ia foi tatu o tatu tua so i fua mai vau ina ia liu tangata e tongi ola tatu le o to e fio le langi e ale se senga na o Iesu lo tu mamona ma Iesu tu spa ia le ma fuanga na le no le tadia ina le taito nunga lo tu mamona ka sala nga ese o te mana mia le tu fa mangala o sala ai lo le tangata fa mai maliu mo ai le o se tu foto a tu muli no umon maliu o le pese ai longa lona fa mangala o sala o yo le tangata pe a mi o tonu i le tangata lea ana te le mawhaia langa le o ia se atua fota a muli a vea ma atua Iesu lotu mamona ai mua ma liu e tatu le nai le o le atua e wha maangala nga sala ai lo se angelu e lo se tangata e lo seisi lava o le atua o tatu nga sala ai o le atua fo ila e wha maangalo o le atua le na fio mai ni o tangata vea mo tatu whaola maliwa Iesu e tatu te waile e mea la ia tātou te iloi nei ia Iesu e foi nei tātou te vai e wha area e a foi nei e matua wha i loma e na loma na o mio tu la fono mea ia na tau nuu i le maliwa Iesu o le angsala o le amiotonu o le alofa man wha maangalo me ia fa na taunu ya Yesu Kiriso ilona maliu fa mang ila ono le angsala vea tau ave tatu angsala na maliu ila miotonu Yesu na tu etuma yai ine ya ave o ia matatu a miotonu tatu timo ilo le fa va Yesu ilona alofa na afio mai yai ine ifa ma tongi ola tatu angsala ni fa mang alina tatu angsala lunga sa tau me ia fa o le angsala o le amiotonu o le alofa ma le whaamangalo mea na o Iesu lava na taunuu mai ai ilona soifuanga ilona maliu ilona sa tau ono ina ia tongi ola tātou e le ai seisi atua e le wate te le universa atoa e taunuu iai mea ia e wha ilona soifuanga e le ai lava seisi atua e le o ala e le o Buddha e le foi ase perfecta e taunu mai ai mei e fa i lo se fuanga e lo Joseph Samita e lo na Kautama e lo Muhammad e le foi stangata po Abraham po Moses po Paulo po Ioane Baptisto e le ai la mo se si o ia ina fa tino ina mei e fa i lo se fuanga na Yesu la vaia that's why Yesu fa tale Yesu o yo le ala male upomoni male ola because the truth is exclusive. Jesus is exclusive. Ele ai lava sisi tangata na fa tino mina me ye fa ilona se fuanga ino waliu Yesu. There's a point of history. Na faina fa tonu mai me than any other time in the universe. Any other time in the universe. Ele sia tua ile langi malangi e te mi o fano ma lumana faina faia me la lango uma fa tanga na wi mai Yesu Kristo. E tatu tua ila ia i mei e fa o lang sala o lang sala wa lango o lang sala lo tatu maliwai e te loa lang sala i le tula fono e tatu te loa lang sala tula fono le yone mo monta ko tolu fa ko fa o i lato umalavu o e fai lang sala o lato soli fo i tula fono
o le angsala o le soli tulafono lava lea tau ave Iesu atatu angsala i lona i le satauru ave o ia ma tatu become our sin bearer ina ia tau ave tatu angsala ina i lunga satauru na len maliu Iesu ia ona o tatu angsala ne e tongiola tatu i lona toto lona soifua ina o tatu maua le o le whaavau tau nu ia Iesu mena mai e te loa le tulafono i le angsala o le angsala e alona angsala ona wa angsala le tulafono e lem faina angsala e lem faina Iesu angsala pe le tulafono o le tulafono ne tau mai ate oe i le me tau na faia po le angsala pe le faia so o le angsala la e lem faina Iesu angsala pe a faia le tulafono there's a moral absolute o le finangalo na le atua te lem faina suia e tangata fa pe maua o whaleanga ina tulafono ina o maliu Iesu wow tato vai lau tele el mena o se o nga se tele ma le vai le o nga le mama lama i le winga o le maliu Iesu ma le nga tulafono le na maliu Iesu ma le mafu anga na maliu Iesu ono le angsala ai lo le angsala i le tulafono ana le tulafono i le maliu Iesu e ton fa mangalo tatu angsala e le maliu Iesu e fa le anga tulafono maliu e le maliu e ese tulafono pe fa le anga tulafono en maliu ina ia fa malie le tulafono e fa tau nu le tulafono ina ia tau nu le finangalo le atua e to fa mangalo tangata ina ia hola lo le fa vau na te fa tau si polo inga le atua ma ia fa ia finangalo le atua e tato te vai la ia menan fa tau nu Iesu pe antau atu e fa mea na fa tau nu Iesu na Iesu lava in Hall of History i le langi ma langi ma mea umalava na Iesu lava tau nu mai fo o le angsala o le ambioton o le alofa ma fa mangalo io tato vai la le angsala e te lo le angsala te lo tu la fono le angsala tato vai la ambioton e te len faina e ambioton wanga nana fa me e lo tu la fono tau mai tu la fono e to e la ambioton e te len faina e na e ambioton ma pe mai e le lei pe wa sao la me nai fai wanga nana e lo le me fa e sao mai ai e tau mai e tu la fono le mena o fa e te fai e sao ma le lei ma lo wa mio tono ono le tu la fono e tau mai tu la fono e te oe le mem e te mio tono ai e te len foi na e mio tono la oe ia te oe e tato te vai ai e mio tono Iesu lona sui fuona maliu na ilo na maliu mio tono e le yang sala ma na toi tu mai ai wa le mafai e le oti ona ia tau fia e Iesu tunga mau o wana na maliu mio tono o le mio tono la Iesu le o tatu mio tono ai ta mio tono nei tatu e tatu mo le ola fa va tatu vai melon tolo le alofa o le alofa e fa tino le alofa i lo fai o tu la fono i lo tosi o lo fa tino ino tu la fono e fa tino e le alofa tu la fono o le winga sa o na o le alofa fa le tua le alofa fa le tua e fa tino ina le tu la fono a le ai le tu la fono e te le loa i lo alofa pe sa o pe se o le tu la fono tau mai ate o ele me fa tino i lo alofa a le ai tu la fono e le se alofa fa le tua a walanga o tu la fono tau mai ate the law is the content of your love so o ina tau mai ai ate o ele me te faia e fa tino ai lo alofa e tau mai tu la fono ate o le me fa tino ai lo alofa e te mana o mia le tu la fono de e lo ai le alofa e tau i mal fina ngalo le tua a fai e le su la fon wingo lo lo fa nda ni langona fa tangata e le se winga e le se ngale lei e le se me fuanga iai e le o se e le lo e le se me fuanga fin ngalo le tua ona ni langona e le se winga is no meaning pe an fa pe le tu la fon o le tua e so
ana le tulafono ile se moral e lo le a mior tangata mai le tulafono so o ne fa sene tato o ele a onga le o ta tele ni on po foi ne fa na mali Yesu fa le onga tulafono ta sia la tu fa tulafono sfulu ta sia tulafono le lo a tosie foi nei kaleseia foi tulafono le lofa tulafono le lofa ma Yesu foi nei ina wa fsilingi ina po le tulafono sili ma Yesu foi no ye lo fa tu le lo tu mo lo ta to mo lo nga to mo lo malo sia to o tulafono mo na tulafono no ye lo fa tu le lo to ye pe o la ve to tulafono ye lo e fa ba ai tulafono ma wala perfetta lo wingo fetelenga Yesu inai e hang me uma ile lofa so e te vai e le o fa le nga ina fetelenga na Yesu ia tulafono sfu ele e hang la vele lofa ele ile lofa fa le tua e fa tino ia lo sui fu no winga e te lo to si polo inga ika selanga le tele o lofa fa le tua o lofa fa le tua to si polo inga le tua a wa fa tino le lofa ia tulafono le tua e le mawhai ona e ngā oi ma e whasi o tangata pa e alofa. E le mawhai ona e ngā oi ma e whasi o tangata pa e alofa. E le mawhai whu ona e na e muli lua pa whai te alofa e lau awā, o lau tane. O lau alofa e te tau si ai polo inga le toa. O lau alofa e te le muli lua ai. Mai tu la fona au e te muli lua. Au te ngoi au te whasio tangata o lo alofa te le ngoi o lo alofa te le whasio tangata o lo alofa te tausi polo inge o lo alofa te ustai e le atua e whail whirungano le atua whai lo mai an tula whona sfuru tula whona o la le amio le te amio ai o le alofa la e lo alofa i lo whatio neina o tula whona o le atua so wani i whaseina tātou o whapeo tula whona o le alofa e se mai lo tula whona sfuru whalea ngana Yesu mari Yesu lunga sa te o tula whona sfuru na o le tula whona o le alofa le o ola il principle of love le ola il tangata o ia talia Yesu Keriso what a lie ona matua i whaseina lawan melna ia o onga wha ina ion po o si ele tele o Krisiano ia lo fa le tu so sa le atu te mal malei ai ine awani ese se ia o se sa mai le nganga le anga te apolo fa le ngai nai lu pumoni le atu o se nai ma fano le te tangata la to ti le mala matonu la fionga le tua le fa mai Yesu il fine Samaria o eta po il tamata po la to ile nganga o le atu mal ilu pumoni le nganga o le tua ma le pomoni tauna i le pomoni le tua e le fa le ngaina e le alofa le tula fono mena i ofa tasi there's a content of love o le tula fono o ina te i lo ai le mete lo fai ana wai so lo fa se te anga sala lo fa pa le tau sia polo inga le tua na lo le o lo fa la e lo i le si la va le si e lo sia lo fa le tua na o lo tau sia polo inga le tua e lo lo fa i lo wainga te le nga oi pa e alofa te le sot i te le e pepelo i seisi pa fa i te alofa wa o mena i lo mai ai o le tangata fa le atua e te alofa fa le atua e te ustai le atua e tu sai mana polo inga tatu mai la le ni la foi nei i le vaenga nona il fa mangalonga il fa mangalonga la le vaenga non fana o vaenga i fa pe ona fa ilo ate auto o le sala mali wa Yesu o le amio tonu Yesu to tu mai ai ata wa mi to ne tato fa ne tato ia ma le alofa fa le atua le na alofa Yesu o ina mai lo nato atina ia mali wa to ngiola i tato ele fa le tato le alofa le atua ia ma fa mangalonga e te lo tu la fona e te lo ye tu la fona o no o le anga fa mangalo e te le foi na fa mangalo e te lo pola me le fa mangalo la me le na fa mangalo le sangat ona le ngo solo tanga la tu la fona foi la te le inga o foi ne wa esse e te mna ambel fa mangalo ngale tua
lana e se ona wa soli tu la fono le wa sala mo ai ina te mana mi fa manga longa la e te lo inai e tu la fono me la na fa ta o mai tu la fono le tua o me umana na tau no e fa tino ina Yesu fa tau no ina Yesu I lunga sa tau na Yesu la bin all of history le langi ma langi nei na I fa tau no ina me umana fa e ta to te lo inai ile moni ma fa ma ni Yesu Kristo e se la va Yesu tu spaia nei ma Yesu se sia tu spaia tu se ma mona no o te toni ai na mo Yesu na o Yesu tangata e ri ave matua mai le se tangata e liua tua tai pe o tai tonunga mamona o la vale tu tama o le tangata se spaneta na soifuai ave ma tangata soifuai spaneta ia ola na mi o tonu le wa ave ma tu tama wa o ila na foi ia tangata le wa ave ma tu tama ya foi Yesu me umalava o ila me tato te le inge is so confusing o ngalot mamone tato fai tete ai la ngai leo se tus pa ia sao tus pa ia e fa se na tangata uma mai ese de Yesu tus pa moni tus pa ia nei ese de Yesu tus mamon ese foi de Yesu le sa ia tus ia no korana e kalesia muslim le islam Yesu na wana tangata e leo se atua wa ve matua e lus mamona le na tangata mai polala wa mi tonu o tangata le mana mi la wa mi tonu fa mangale wang sala o te mana mi le tu fa mangala wang sala ma Yesu Kristo lo tua na fio mai ina liu te tangata ma liu fa mangala wang sala ma fu anga na wale no te ina le li fa ola e tu spa ia le ilo sesi atus dat fa fta ile tua ngante ta inga mana tau singa mo ita tu fa fta ia Yesu Jesus is exclusive. Jesus is unique. Ele ai la se tangata so fu sesia le langi malalangi sesia tu po ai le tu ala wai la la sesia na Yesu Kristo la le tu so fu na te fa mangole nang sala na le tu na le na liu tangata mai le langi il langi nei ni tong yola tato ni tato mo le fa vau e na ia tato yai ile tua e fa va la talu wai fa mangalo no saudia Yesu Kristo ne tato te lo inai ia ile lofo le tu lan fa nau e o le sala e te ile tua ile o bon tato fioti ono tato nga sala ile tua ile o se nga sala na fa sistangata o sa sala tama e mo wa sala mai tangata ungalam o le vi inga ile tua ia fa mania le tu tatu le son tamne alo fa le nga pa yo le tu fa lo te le atu e lo na nganga ia le pumoni ma le tu spa ia Yesu Kristo ina ia e mama la male ia ono le u tatu taimi i lunga le ea ono tau fa na tina te tuai ia lo fa le tu fa mania ia to ina ia ta fa mamla ma le nganga pa yo le tu ia ila na fiona ole tatu susuenga na nei afiafi nei vayaso ma o Yesu o le upumoni le Yesu o le ala it's only one way ile langi o tam fa foi te ave o ma Christian ave o ma muslim ave o ma tu mamona no tasi la vala la langi na o Yesu moni al spia e lo Yesu muslim e lo Yesu lo tu mamona na Yesu la vala tu spia na mitai me fa mitai areas ia fa o le sala fa mangalo Yesu le sala tatuanga salai le maliwa Yesu Kristo lua o le foi ne le mi tonu a Yesu Kristo le o tawa mi jo le tato o le tolu o le lofo le tua lo na lofo na maliwa Yesu na fio mai mi ma fa mangalo tatuanga sala me fa na Yesu la vania meeting me fa mana onga lo loto o tangata e lona no watu ile tu alo fa mai ina ia fa mangalo ana sala tatu mo le mi tonu ta wa mi tonu tatu to fa le tatu ba male tu e tatu lo fa mai le tu ia tatu ni fa mangalo tatu ana sala ni tatu e mo le ola fa va me na fa na Yesu la van fa tinena dat fa taila va ia Yesu molona
soifua mai ma lona fio mai ine avea mo tatou li whaalo o i o le tatou ali whaola o i o le tatou Mesia o le Mesia moni lava lea pe ona malu ia mai tu se o le whengenga tuai whatau nuu soifuanga Yesu le telo valoanga o wa malima sful valoanga Mesia le whengenga tuai whatau nuu malava ia Yesu na ilaise stangata whetau e valoanga na i le whetau ia Mohammed le whetau ia Joseph Smith i le whetau ia Yesu o le whengenga o tuspa ia alotu maamona e le whetau ia i valoanga ia na o Yesu lava tuspa ia lea e whetau ia i valoanga ia tongu le whengenga tuai e soifuanga Yesu o malima sfuna tu ia ai le whaatino whaatau nuu ina soifuanga Yesu na ia maliu ono tatu ang sala la na mi otono tatu mo ilo le whaavau le lofo le atua na mina mailo nalo ine ia ve mo tatu whaola whaamanga ni ne tatu ang sala ia tatu maua leo le whaavau whamania le atua ila na ekalesia il susu ino lantus pa ia whatas mailanga pa ia i nesa pati tata po ia tia i le anganga ma le upumoni ia vi ia le atua le soafa Yesu. Amen.